Sanjit Mihar की केस द बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट सावना चीफ मिनिस्टर इबो बिबो फमथादो हाइदन डिमांड तौरकली अंगांग अमदि ममा ओइबि सिंह हक्सेल की मतंग था मरि सुन सथरपा अवेयरनेस कैंपेन लोइसनख्रे मिरो लबि ममा सिंहना सेक्शन ममथौ ताई हाइना गाखाउना फोंदोख्रे अमसुम मणिपुर की सिंह लमसिंग पाइखलिबा साखो थौरांग की थबक सिंह दा अपन पिबिदनबा मिनिस्टर फ्रांसिस ngajopan अपील तौख्रे मैम खुरमजरी अदम निमिरिबस इंपैक्ट न्यूज नि आई तकलमम श्याम कनाइना हौजे पुंजा असि फावबगी मरुबा पाव मियाम दे पिजरी संजित मिहार की केस दा बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट थाउनांगजम सावबन ब्रेक तौरखरे चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबी फम थादो हाइना डिमांड तौरखली संजित पो हालो हाइदना कांस्टेबल हेरोजिता याथंग पीरिबा मतम अदुगी एडिशनल एसपी ए के झलजित पो केस असिगी वारुसिन अमा पुरक्ति फावबा थबक्तगी सस्पेंड तौबगलुनिना मतमदुगी होम मिनिस्टर की सास पुखिबा चीफ मिनिस्टर सु दायित्व लेबना चीफ मिनिस्टर की फमदगी रिजाइन तौगदबनि हाइना बीजेपी मध्य प्रदेश की प्रेसिडेंट तेज सावबन खंगलकली लोइनना हेरोजिगी वाफम सिंह असि अथबा मतमगी मनुंगदा थिजिनबिदुना मियाद असिदा सेनबा मियोय खुदिमक आयन की मतुंगिना चेराक फंगनबियु हाइना सेंटर दा तक्सिलमले हाइना हौजे दिल्ली दा लेरिबा चावबना फोन लाइन दा फोंदरकली पार्टी प्रेसिडेंट सो हाइरमे रामादोक तसो हाइरमे आई बोयन सो कोई पीरे हालिबा मिहातु असेंबली हाउस असेंबली की फ्लोर दा शिवा तारीख कुलुंदोय सिर कुमरी की फ्लोर ऑफ द हाउस मणिपुर असेंबली का पोजीशन हंगा म्यांदा सीएम हातनतना उपाय लेके हाइरमेबा अंजित हातनतना उपाय लेके हाइबदी एनकाउंटर नि कामनबनी मरु हाइदोरतना लिगी मिरो मिनपी वाले अदोंदी एनकाउंटर नि हाइदो एनकाउंटर ओरमदे हेड ओरमे हेड एनकाउंटर ओरमे अदोरगदी हाउस मिस्ट्रिक तोरे प्रजाद मिस्ट्रिक तोरे मरनो मारि जाइन तोगोंग सिनेबा मारे रेस्पोंसिबल ले अदो रेस्पोंसिबल बुदो मदु खंगना जाइन तोगोंग फ्रीसी अमरोम द स्टेट असगी फोर्स ना लिसांग सिन सथरलिबा लिचत असिदा टेररिज्म की थबक थवंग कया सथरकनी सथकी हाइबसी सही तरुक तरे लोम तमदन लेरुरगा हदक अमुक नहुना न तरुलिबा चुंखाम सजकी मिहात असिना मयक सेन ताकले हाइना प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी की कन्वीनर ओरिबा डॉक्टर वाइमनी खुमन्ना फोंदोरकली ngasi wahang lekai da leiba PPCM की ऑफिस दा इंपैक्ट न्यूज का अखनन उनबा अमदा महाक हाइखिबदा सुंखाम संजितपु मथक थोंबा ऑफिसर अमगी याथंग मतुंग इना मसागी सर्विस पिस्तोल 9mm ना काफ्टना हातखिबनि हाइना मनिपुर पुलिस गेट कांस्टेबल थाउनावजम हेरोजिना फोंदोरकलिबा असि भामना साजिनबा वाफम ओइना लोबि सुमलोय केस असिगी असेंग लांगलानजिन CBI ना थेजिलिबा असिगी मतुंग इना खंगनी हाइना मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाखांगाना फोंदोप लेख्रे अदबो मिहाद असिगी मतंगदा मणिपुर गवर्नमेंट हाई सिंगना असेंगबा लंगलालंजिन पुथोक्तुना मतम साना सराक पीनबा थबक लखटपियो नत्रबदी असोब लेबा की इशू अमा ओइरक्तुना लेबा इरांग लाकनी हाइना सेक्शनवा फोंदोकी लाइव ट्रेंड्सदी याम ऑडिटेड रबा मियाम याम सेंगना तरंग तरंग खंगनरबा अरानबा यामना टेररिस्ट ओइबा टेररिज्म की एक्टिविटीज में स्टेट ना सथर एबसे मसिन अमुक हेना मयक सेंगगनी याबसिमा आई हाइनिंगी अन मसि अथु मतमदा स्टेट गवर्नमेंट ना सपोर्ट तौसलगा CBI दा कोऑपरेट तौरगा हारिबा असेंगबा कल्प्रिट सिंह बुथोक्तगदी मियाम की टेंशन नोंग नोगी हेगलक्तना अचौबा वाथोकमा लाकनी हाबसिमा कोई माइकेट की PPCM माइकेट की थमजनिंगी Maitai Nationalist Party MNP naso Chief Minister Okram Ibobibo pham thadoknaba taksinkhre MNP na thadorapa serulamana Sanjit Mihat ki matangda Head Constable Herojit Singhana phongdor libo wafam sing aduda Chief Minister Okram Ibobi amasung opposition gi leader Tej Sawan karigi tumin leslibano haina hanglakli SPA के जलजितना वाफमसी सेंगदोपगी सेरोल अचंब सेदा मसान इजरगा मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग अयाब यावदना मणिपुर द लैदिबा मीडिया हाउस सिंग द थादोकलिबसी यानिदबा फोंदोरकली लोइनना मियाद असिदा सेनरिबा पुलिस पर्सनल अमसुंग मकोक थोंबा मी खुदिमक अथबा मतमदा लोगी ओइबा मतिक साबा सेराक पिगदबनी अमदी स्टेट गवर्नमेंट सो हेरोजिकी पुनसिदा सिंगदरप मयाम सिंगदगी प्रोटेक्ट तोबिगदबनी मरमदी मंगोंदगी मियाद असिगी मरमदा अकुबा वारुल कया अमसो फोंदोरकपा यारी हाइना वर्किंग कमिटी ऑफ द Lufna Sierra Fongdorakli Mama Oibi Singamasong Angangi Haksel Inkal Libanaha Singamasong Mission Indradhanus ki matangda Thamarisuna Manipu Amasong Nagalina Satarakpa Miam the Bhap Tahanbuki Thoranga Siloshin Kre Hariba Thoramadu Directorate of Film Publicity Ministry of Information and Broadcasting Regional Office Nagalina Manipu Officers Hill Kohima Sinmani Ngase Palace Compound Laiba
lamnyan sangle le pangtho ki baloisin bagi thoram aduda satharaki awareness program aduga mari lenaba report amasu miyam da phongki ngasi ki thoram aduda Manipur ki deputy chief minister Gaikangam Sagoman Assembly constituency ki MLA R K Imo Health and Family Welfare Government of India ki regional director Dr. Asananda su saruyaki Thauramadu Dr. Asanandana angang singbo haksang fana lainaba mama uibi singna lawdaba thaudang amasung matam sana tika thadukna wafum kaya phongdoki Amaranda deputy chief minister Gaikhangamna tungi yumi oirakadoriba angang singbu pokjingaidagi hauna mama uibi singna section ba mathau tai haiki loinana government miyamgi yaifanaba paikhaleba thabak thoram sing miyamda khanganana ba honaraba matamda lamdam asida saukhatpa amasung afaba lengak purak ngamgani haina phongdoki सरकार करी तौरी ऐसे प्रजा सिंह थंग मकी मा हक नहीं है बा हक तो खाओ कोई डिमांड तो दे इंफॉर्मेशन से टू प्रोंग अप्रोच पे गदा प्रजा ना अपना में करी नो न गवर्नमेंट खंग भन गदा बनी गवर्नमेंट करी तौरी ऐसे प्रजा खंग गदा अनि मक्स क्रिस क्रॉस एंड अंडरस्टैंड तो ना बकाना मदुदा बेटर इन्फॉर्म सोसाइटी एंड बेटर गवर्नेंस लाइक गवर्नमेंट ना People's government Manipur ki mafam amada maru oina singi mafam singda developmental project ama paikalakpa matamda athing mamadi ayat pa pibiganu haina rural development panchayati raj ki minister Francis Ngajopa na phongdokre tamgi mafam singdadi quality control tawdi haiduna miyamna banna singba tawi adabu singdadi thabak ama paikhatna laba honabada tax na singba kaya demand leibadagi thabak amata paikhatpa ngamdri haina minister na makha taki Wafamasi RDNPR Minister Francis Ngajopa na Chandel District Headquarter dagi Anal Kolel Faubagi kilometer taranipalom sangba PMGSY gi makhada saba semba lambi yengsiluraba matungda phongdokibani yengsilubagi khongset aduda Chandel Assembly constituency MLA Victor Nunglung MSRRDA gi Chief Engineer N Babu Sana masung Department official kayasu saruyaki Kongsada du saru ya ke ba MLA Victor Lunglungna phongdokibada hariba lambi asigi tender tawba matamda contractor singna schedule gi makha da tawbinaba appeal tawki schedule gi makha da tender tawdragadi thabak paikhat matamda bera kagani lunena re-tender su tawbata lakani MSRRDA gi chief engineer N Babusana phongdokibada lambi gi standard asi yamna fate masi phagana ba hona bagi panamda re-tender tawduna visit asi lakibani Kariguma minus lom the tobi taradi, Madudi, I Madu Jazaro, the Gilamdam Silzaro, Sidul Gimakada Tobiraga Pazan, Tabaxi, Bibishano had I must say Mahazani, to Kariguma Maduda minus the Tobutaradi, Tabak Paikaman and the Berayam Kagani, not only in Amdil district and Natabai, the whole entire Kano is Chingda. Minus it had a bit of Hogibeda, ya minus 30 nearly Tabirakpa, Asigumasit, Namaru, and a retender, Laponi retender, she Lapasina Equi, normal walking canvasi the su equi, scheduling to the Labas is Sumatama Kaibapi, Kariguma minus Tarak Amuka Muktajalak Targadi, in the Agoming guideline Gimatuna Waxiamu, the sanction to give Yabagi, Akoyakiba, Dulay, and Asi hygiene. RDNPR Minister Francis Ngajopa na phongdokibada thabak ama suba matamda tampak amadi singi praja singi wakhalon khenei singi developmenta government importance kana piri contractor singna su thabak phajana tawbina ba masung sendongda ahen ba miyeng thambidana ba appeal su tawki Tampakidi, Tabak Suba Matamda, Pazana Subio, Hina Bantawe, Pazan Sudabayade, Hina public toy, Kogisina, Subayade, Hina Hek toy, Kogi contractor sing where of su, Tikada sing where of su, Tabak Subi Gari Purakpaga, Tex Lobaga, simultaneously liaba, Aduna Subangam Draba, Aduna developments, Sumuna developments, preventor of the Mayamgi service, government continuing process ni, Chingi developments, government importance, speed of PA. Pibadi hen 80% na sida chingida road the DPA rural area da appeal to nimadi area specific na cooperation pio tikada singda na hining basina thabak han ubio profit han ubigino profit da calculate we thabak da calculate to de ayamba asidi asigi culture sidi koi di chawkaloi government of India na kya kuina koi bu sponsor to ne sumoina Cookie Students Organization case wamasung All Naga Students Association Manipur Ansam na lak leba February ke tang amagi ahing nong yai dagi National Highway number 2 Imphal Dimapur Lambi National Highway number 37 Imphal Jiribam Lambi amasung National Highway number 150 Sursampu Mizoram Lambi da matam kakta baban kaukre lising ni taruki
लिसिंगनी तरुक्ता डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एसना चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी दमकता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लौकिब ओजा सिंगबु रेगुलर ओहेनबियु हाइदुना गवर्नमेंट पिसन केबा मेमोरेंडम अदुगी मतिक साबा पाउकुम फंगदबा अमसुंग सिंगिल स्कूल सिंगदा लैरिब ओजा सिंग अवार्ड सिंग असि कोगन मंगमदबगी मायुक्ता बनसी कौखिबनी अदबु बनसिना डिस्ट्रिक्ट अमसुंग डिस्ट्रिक्ट अमदा सतोक ससिन तौबदा अथिंगबा थमलोई हाइरि अदबु पोतसै पुबा गाड़ी सिंगदी हाईवे सिंग असिदा चटपा यारोई हाइरि मणिपुर की सांदल डिस्ट्रिक्ट अमदी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लैबा इंडिया अमसुंग म्यांमार की ngमखै की फेंसिंग खाबगी सर्वे तौबदा खुलगी मिहुत लोकल बॉडी नत्रगा इसम की मेंबर सिंग याहोंद्रबदी अथॉरिटी अमतना सर्वे तौब यारोई हाइना इसमना फोंगदोखरे ngasi Manipur Press Club Paumis Unabama Information Center for Hill Areas Manipur gi President Nongthomam Rajendra na Fongdokibada India ma di Myanmar gi ngam khayasi haukiba sahi lising tarahum doida border fencing khanana ba honarapada Manipur ki lam henjinba gi mami tarakpadagi Committee on Protection of Land Border Fencing amati ishamna 0 point da fencing khabina ba Manipur ki Minister amasung Governor da aiba serol pisin khabalai krabani लोनना बॉर्डर फेंसिंग खाबगी मतंगदा सयनब लेबदगी मखाताना फेंसिंग खाबगी तबक लेप्तुना लाखिबनी अदबो हौकिब सय लिसिंग 15 के डिसेंबर कुंदगी खुलगी मियोइसिंग अमसुंग लोकल बॉडी अमत खंगलमदना सर्वियर जनरल ऑफ इंडिया की मिहुत अनिगा म्यांमार की मियोइ मंगाना साब कांगबु अमगा बॉर्डर फेंसिंग खाननब सर्वे तौरंबा असि अकन ममोंगदा कंडेम तौइ हाइखि लोनना हिरम असिदा स्टेट गवर्नमेंट तुमिन लेसिलेबासी मणिपुर असि मपु पांडबक मानरे हाइखि राजेंद्र ने मखाताना फोंदोकिबदा इंडिया की मनुंगसन मणिपुर की म्यांमार का ताइनरिबा बॉर्डर फेंसिंग खारकपदा उखरुलमदि सांदिल डिस्ट्रिक्ट की पुन्ना खुल निफु हुमदोई सोपयाना लेरे मरमदना बॉर्डर पिलर सिंग अदु मफम होंगदो होजिन तौब्रा हाइबदु निंगथिजना थिजिलबा मतुंगदा 0 point बॉर्डर फेंसिंग खागदबनि हाइखि मणिपुर गवर्नमेंट अखोइदा पीखिबा कमेंट अखोइ थाजदे all political party kai chat khreng asi satang amadi more dagi na horkan choro abab 70 gi maya se sibauda karigumba akoina hana thamkhiba local body yahondraba aduga village chipsing yahondraba akoi any condition amada akoi survey to bola koda koi isam amadi area to the liminary ba akoi gi ching sinau singa loinana athingba duma akoi pikhi gani India government gi su aduga leiriba sida leiriba security force na su side amada puthongna ba underground sing yauraga underground na thingali ni haibagi mong ama मरी लेनेदबा मियोय खरगा पुल्लगा तौरपनि हाइबगी मोंगदो पुथोंनाबा होनरिबसे मसी तौबिगनो ना इंडिया के एजेंसिंगदा आई अपील तौजरी मल्टीलैंग्वेज ओइना फोंगबदा था खुदिंग फोंगदोकदबा Voice of the East Haina Mingthon magazine gi ahan se phong asi sajen thong offices colony da leba magazine asi office da phong dokre thauramad Manipur government ki horticulture and soil conservation and kada gi parliamentary secretary oriba mungjagin bite in magazine da phong ki se phong asi gi publisher oiba galona JDU Manipur unit ki secretary su oriba len gangtena se phong asi da Manipur gi singam sung tam ani da khundariba mipung khudimangna pawa yana ba mongda magazine asi multilingual ona phong dopane सेफोंग असिना मरम ओइरगा सिंग तमनी की मरकता हेना फबमरी अमा पुरनबकी पांदमदा कानागोम कांगलुप नत्रगा फुरुप अमतगी सबमिट लोन सोप याबु वाफम सिंग फोंगदनबा होनगनी हाइना मांगना फोंगदोकी चिंग हाइबा तम हाइबा वी पोट द डिस्पैरिटीज लेकनी है एखो अमतनी हाइबी पोट द एखो नसी पोचे सिमागा असिगी पोट एखो मैगजीन सिदा चिंग की वॉइस तम की वॉइस ने डेवलपमेंट की वॉइस नु इशू तोंग में से कोई पुथोर पहाय तारे अदन हाइरी बपोट से कोई मैगजीन से कोई नसीब हाउस से कोई एना टाइम एंड अगेन कोई एडिटर दा हाइबदी करिगुंबा फोम लेरगदी मी अमगी इंटरेस्ट थुगाइबा अदो मी अमगी सोसाइटी की वखन नुमाइतनिंगाइ पोटुदी कोई फोम होइसी इम्फाल तुरेल इराक नदुन लेखिदबा तखिलमम सोमोजिकी युंग मियोइ सिंगम संग स्टूडेंट्स हॉस्टल सामोरो की मपुगा यासिनब मपुरा खरे लोनेना असि भागसांग युंग मियोइ सिंगना लौखरे यासिनबगी वाफम सिंग असि मनबा प्रेस क्लब स्टूडेंट्स हॉस्टल सामोरो की मपु एम साउब अमदी लेखिद्रब सोमोजिकी अपोप तखिलम पंडितना अपुन मपाउमी सिंग उनबा अमदा फोंदोकिबनी क्वाथादगी सामोरोद लेबा लिटिल मास्टर इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल दा महिरोइ उन लेरिबा तखिलम सोमोजि थास की कुंतरेता इम्फाल तुरेल की सामोरो अवांग लेkai मापादा मामानब सिंग इरोइबा थीब खांगदन लेरखिबदि मतुंगदा मथंगी नुमित हाइबदि जनवरी 19 के पुंग 10 ताबा अदवाइदा सामरो अवांग लेकाइदगी सीना फंखिबनी
Dynamic Manipur Sindana promoting science and technology haiba theme da Tarasuba Science Inspiration Program ama ngasi Imphal Hotel gi Sangai Hall da pangthokre ngasi pangthok ba thoram aduga mari lenana Dynamic Manipur gi General Secretary RK Somiona ngasi pangthok le ba thoram asi maruwe class 9 da gi 12 fawba gi man da leiba Mairu Singda science ke kana ba pina ba gi pandam da pangthok pa thoram ni haiki thoram adu da Manipur gi Tampak gi district sing da gi lakba higher secondary school gi Mairoi Kulom gi Higher Secondary School Kulongi Mahiru Sinasar Yaki Loin and Manipur University ki Physics Department ki Professor SS Dorendro Education Department ki Science Promotion Officer RK Kennedy amasong Master ki Scientific Officer Dr. L Dinasandran Singba Nakayana Mahiru Singda Science and Technology ki matangda wanganki Ngasigi themes na koi promoting science and technology samaj da koi chakot pa haibasi koi science samusung technology ki mating na natragadi chakot pro paising amde na koi halaman adagi leiriba chaneriba myam se si discuss tawraga koi na pekha gi mamang da haider class group thari mamang sida anga myam da pekha thadri ngai sida magi some well preparation hoina ba kari dora yaga dagi haibagi tanjama sigi programs sinjabani Handak pangthokiba municipality amasung Naga Panchayat ki Mikhalda Lilong Naga Panchayat ki oina independent mediaf oina la karakiba council mari ngasi BJP da yausinkre ngasi MLA Thongam Bisoji ki Sajen Thong da leiba kwata da asama thorom amagalonena independent council mari amadi Lilong Naga Panchayat ki Mikhalda BJP ki ticket mai pak laba council amasu yaung okre thorom aduga mari lenena BJP Manipur Pradesh ki state executive member Ningombam Nilakumana Nilong Naga Panchayat ki councilor BJP na CM lagani haina lauthokre the BJP party bu thajabadagi party sida merge toksan jaraga hoji BJP gi sarkar ma sem sida yaugani haidna koi changmin narakna ngasi ngasi mak sarkar si sem na bagi koi ready to bolore Lilongnagar panchayat ta yamna mating leiba yamna shakti leiba praja gi swata da thabak torokadaba body ma soidana nagar panchayat ma semane ha party gi oiba chana kanglon gi matung na koi athuba matam da government na pirakpa matam piriba matam koi February gi tang mapan sida wasak lauraga soidana mai pakna sarkar si semagani habagi thajaba silai Numitaruni sumna pangthokadaba regional painting camp amanga sidagi hawdokre painting camp asi Lalit Kala Academy Regional Center Kolkata amas Manipur State Kala Academy na sindana Palace Compound Laiba Directorate of Arts and Culture gi mini conference hall da pangthokpani India gi tongan state singda gi layakpa singi marakta apaba mari thamduna knowledge share tauna bamasung apun bagi wakhalo lehna bagi pandamda regional painting camp asi pangthokpani camp asi da Manipur dagi layakpa ani yauna West Bengal Meghalaya amasung Assam dagi layakpa sing yauna punna mioi tarana sar yari ngasi hawdobaki thorama da Lalit Kala Academy Regional Center Kolkata gi Regional Secretary Siddhartha Gosu saru yaki bagalonena athobe mitunglen oikiba Manipur University of Culture gi Vice Chancellor N Khogendrona asigumba layakpa sing asina sakang mai khana bamadu anauba gyal loksing tathoda sin tobungangani haiki Apunma Manipur gi tunglam sat ki damakta haiba hiram masida amuko CCS ke amasung UCM na punna sinduna lalebe February tarta pangthokadoriba miyam gi khongs asida Committee on Human Rights ko Manipur Coalition Against Drugs and Alcohol kada Pangal Political Forum PPF amasung All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization AMESCO Kanglei Park Saukatna Lup amasung All Manipur Tami Singmi Apuma Luf Nupi Lufna Saukat Pagaluna Nampapung Fana Sar Yakani Haina Pauze Lakli Bespa 150cc ngasidagi hawduna Manipur gi lambida thauba hawragani Thangmeban DM College lambida leiba Tulsi Motors ki showroom da Bespa 150cc gi anoba model Bespa XL 150 amasung Bespa VXL 150 launch tawkre Piaggio Vehicles Private Limited amasung Tulsi Motors na sinana pangthoki batharam aduda Naharul Thaudangi editor Khoiram Loya Lakpa Tulsi Motors ki Managing Director Samananda amasung General Manager SD Puna Singba Yekayana Yaki Bespa LX BX amasung Bespa S Manipur da mapung fana launch tawkraba matungda Bespa 150cc ki anoba model ani asi laki bani
Sursampuda Laiba 132/33 kV substation gi Yadan Ladiba 132 kV circuit Laliba January Tang Kutramatu Simjin Bagi Tabak Sataragani. Manamas in the substation as in the Kwanba Sursampuramadi Moirang subdivision gi Mapam Singda Numit Asiga Yupum Mapandagi Nungtil Pumari Fauba Maymutkani Haina Kai Sampata Laiba Manipur State Power Company Limited ki Deputy General Manager subdivision number 3 na Thadorapa Sirlamana Kangalakli. Seize outreach camp ki manung sanna ngarang thawbal achouba gi khetri sanglel da leiba seize clinic da haksang da nung leibara khangduk nabagi free camp ama pangthokre hariba camp adu seize clinic thawbal na sindna pangthopani consultant general and laparoscopic surgeon seize hospitals ki doctor Jugindro Sorokhaibamna lusingma medical team amana miyam lemna layengki camp adu ki manung sanna mi kunthraum doida lemna ultrasound screening gi kodong saba supiki loinana tha khodingi aroiba sagol senamita seize clinic thawbal da freestone detection camp pangthokani hairi Kombongi akoiba da masak khangdaba layongna naduna sasan sikhiba yaure sasanda launagan malaina foot and mouth disease sandorakpadagi Kombong veterinary hospital da hida langthak kapthok pinaba hairubada hidak leiti haina khumlakpabu nungaidaba phongdoktuna mailaba singimieng singsilakli lonena veterinary department atuma matamda darkar leba thabak lokhat pinaba Imphal West Students Club Kombongi General Secretary na afil tawrakli Kaman Area Development Committee के Additional Chief Engineer के मनोरंजन से कंप्यूटर सेट अमगलुना Xerox कम प्रिंटर मशीन अमा All Manipur Working Journalists Union आमजुदे तेंगबांग में पीखरे ngasi Manipur Press Club ta pangthoki ba asamba thauram amada ke मनोरंजन na आमजु के President Wangkem sa Siam Zaida computer set ado khosinaki lonena e pawgi lamda thabak tawriba pawmi singbo मनोरंजन thagar ba phongdoki ba lonena makha tana pawmi singi mateng pangani haina pongning thawatki Huel Lanpao Group of Publication na Manipur Literature bu yokhat nabagi pandamda sai khudingi pangthokpa Huel Lanpao Literary Award lising ni taramanga gi oina saknairaba aiba aiva sandagi wari masa thamoina maka lamlak labada haiba asida piragani hariba award asi laliba February 16 da Huel Lanpao Literary Hall da asama thoram amagalunena nungtil pungama taba matamda pitokani loinena group asina sahi ama matam piraga higher secondary dagi university thak da mahi tamnaba mahiru singi oiba wari masa sangdam nabagi for lautok le sangdam naba asida makom mathang takraba singi mana matamsu February 16 da pangthokaduriba thoram asida yenthokani hairi Impact TV के subscriber सिंग दा खंगजब अमा India पुमगी ओना केबल TV दा digitize तौबना मरम ओइरगा Impact TV की head in the adjustment खरा तौरी मसिना मरम ओइरगा मरकता channel सिंगी मिंग थोकता बमदी channel मुटपन सिंगबा थोलप याई असुगमा मतमदा अदोंगे set-top box अदो full scan तौथोकपियु नत्रगना अदोंगे LCO दा पाउ पिबियु खुदोंग सादबा सिगिदमक्ता वारोबिदनबा Impact TV की माइकैदगी येंगबिरबा पुनमक्ता खंगंजरी Laliba February के तांग अमदगी नमित कुन्मा थोनी सुबना न्यू दिल्ली द पांगथोकदरिबा तारनी पालक सुबा वार रंग महोत्सव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास एनुअल थिएटर एक्स्ट्रावेगेंजा दा ममिंग लेरबा थिएटर वेटरन रतन थियाम की प्ले मैकबेथ उतुन हाउदोकनी हरिबा फेस्टिवल असिदा इंटरनेशनल प्ले तारामंगा यावना इंडियन प्ले होंपुमंगा सु उतकदौरी लोइनना वेटरन बॉलीवुड नाना पाटेकर ना अथवा मिथुंगलेन ओइगदौरी फेस्टिवल असिगे कुन्मा थोनी सुबन नमिता NSD रेपर्टरी कंपनी की अखनबा म्यूजिक परफॉर्मेंस अमा पीदन लोइसिंगनी All Manipur Students Union gi Golden Jubilee ga mari lenena MSO Imphal West District Committee na sinuna laliba January 13 da pangthokudriba district level mega essay competition gi admit card MSO headquarter gi hayang ayuk pung 3 gi hangsit January 13 fawbagi ayuk pung mafun fawbada MA card lawrba yagani haina pawjelakli Saijang Progressive Club की लमजिंग मखा दंगसी साइजांग की खुंजा सिंगना खुलसी की सानाबुंग सेमननबा ग्राउंड लेवलिंग की थबक सथक्रे थबक अदु ऑक्सिन लाक ग्राउंड मैनेजमेंट कमिटी ने सिंदना पांगथोकीबनी स्क्वायर मीटर लिसिंग निफुगा कुन पाक सब लंपाक असिगी ग्राउंड लेवलिंग की थबक अदुदा साइजांग की खुंजा सहम कुल्लोमना सरुयाकी Housing Lady Indian Railways की e-ticketing system दा अवन अमा ओइना मसागी user ID दगी मियोई अमना IRCTC की website सिजिनदुना online दगी थाम दा ticket तरुक दगी हेना ककप याररोय हाइरी अनबु खोंगथांग असि मथंग थागी तरामंगा दगी सनब हौगनी online दा ticket booking तौबगी थबक असिबु लाना सिजिना दबनबगी पांडमदा अनबु खोंगथांग असि लाकपनी Indian Railways Catering and Tourism Corporation website दगी हौजी की ओइना थाम दा मियोई अमना ticket तरा ककप यारिबनी मियोई अमदा ticket तरा ककपगी क्वाटा पिबदा
मफ्त्रा लोमना था टिकेट तरुक खक्तमक कक्तुना सिजिनब असि येंगलगा खोंथांग असि लाकपनि हाइना रेलवेज मिनिस्ट्री की वारोलमना फोंदोरकली Manipuri Students Federation MSF के तरानिपालक सुबह फेडरल एजुकेटिव काउंसिल इलेक्शन लिसिंग तरा तरुक तरा तरेता साइसाल रेंगनुसन खरामना एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी मायोन सिंह कचाई अवोंगसीना असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अदुगा आर के निकोलास खरामना एजुकेटिव मेंबर होना खाले हाइन MSF की चेयरमैन खांगलकली अमेरिका कक्तदा जैका वायरस ना सोगलबा मी की मसिंग लाख निफुरोम यौरमलबा याई हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुना पारी कांगना संदोप लैना असि लायोंग उथोक्तब तारगसु पिकलिबा अंगांगी ब्रेनदा संगसिंदुना सोगनबा ngami जायका वायरस असि तमतमना यामना खुदोंग थिनिंगा ओइबा मवोंगदा संदोरकले मरमसिना जायका इमरजेंसी टीम अमसु थमले हाइना हुगी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मार्गरेट चाना फोंदोखरे जायका वायरस असि मालेमगी ओइन इमरजेंसी अमा ओइरि हाइना लाउथोप याब्रा हाइबगी मतंगदा लाक्लिबनि थौकाबा नमिता खनगनी निंगसिंगबा याय इबोला वायरस ना खा अफ्रीका द मियुलिसिंग तरामातोलोंगी पुंसी लोमन खरबा मतुंगदा ग्लोबल इमरजेंसी ओइरि हाइना लाउथोकिबा लेरबनी हौजिक ngasi nomagi basanabgi pau TSB Sunday Singh Football Academy na sinduna satharliba under 10 amas under 13 boys ki football tournament ngasi loisin kre tournament asigi ngasi sanakiba under 10 boys ki final da TVSFA team B tabungkho ki sanaroi Y Bobby na panjal amat aduga H Surdas na panjal ani amaka sansinduna TVSFA team A tabungkho pu panjal ahum sino da maite ba piramlaga tournament asigi winner oikibani nakalamura na ngasi sanakiba under 13 boys ki final da na TVSFA team A tabungkho na UUFC Uripok panjal ani amada maite पीबा ngam winner oikraba TVSFA team A tabungkho ki panjal ani ado L khelji lamasung case Hitler ani san ki bani NIT Imphal ki director Dr. S Birendra Pasoi Jila Parishad ki member TS Sumanta madung amasung lamdam adung gi masuk naira bamioi social worker sing lonena academy asigi thawpur bamiya kaya na tournament asigi makumatang tarba sandori singda manamatum sing kusindaki इंडिया की अंगांग कुनमरी खंगरपा क्लास 12 फाउ लेमना तम्बगिदा अखोई एकाडमी की अंगांग मरी खनग्रे अखोई मखोईदा लुपा करोड़ अनी मखाई कंपनी ना मखोई की मिंगदा सैंक्शन तौरगा बैंक ता डिपॉजिट तौखरे अदुदा नतना अखोई प्लेयर सिंगसी नेशनल इंटरनेशनल एरेनादा हौजिक सानबा हौखरे अदुना ग्रास रूट तगी सेमगतलगदी हयेंग मागी अवांग बथा पाउदा सानबदा कोमना ngamgani habsi अखोई ga चेप थाजजबनी Anisuba Amfifa Invitational Football Tournament ki final da Amfifa FCA amasung Amik FCA anina final na mata umergani masi sana ki tournament asigi ahanba semi final da Amfifa FCA na Choreographer FC bu panjal amasino de maite ba piki bani anisuba semi final dana Amik FCA na Editor FC bu panjal ani amada maite ba piki bagalunena tournament asigi final sangi bani Amfifa Football Club na sinduna tha asigi kunmari dagi koma kaithel leiba saudong pungda sanabung da satharakliba tournament asida film ga mailena football club tari na saru yari tournament asigi final match tha asigi kundramathoida sanagani Taruk Suba site Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki ngasi Kumalampak Main Stadium da sana kiba knockout match sing da Neroka FC Sangafa Mamadi Nisa Thamiban ani mai pakre ngasi tournament asigi ahan ba sana kiba match adu da Neroka FC Sangafang bi sanaroi Imran Khan amasung NG Ronald ani na match ki kontrata de amasung Nipu Suba minute sing da Panjal amam sansinduna Sagolban United ba Panjal ani sino de maite ba piki bani ani suma match da Nisa Thamiban na raw laring amam laikai ba Panjal ahum amada maite ba pibangam kre match sina mai pakrabani sa thame ban gi sandaroi el sana to mana panjal ama doge case now to na panjalani sankibani mai theora raw lari mam laikai amata ngai ba panjal aduna crispin na sanki all Manipur Football Association amfagi me makada Imphal West District Football Association amadi group center CRPF Imphal anina kusam naduna sathaliba tournament asida team taramatuna sar yari hayeng tournament asigi makada match ani sanagani
Aniswa Niles Wahangmam State Level Open Futsal Football Tournament FC Imphal Maya Koibi IVS Minolirak Real Sauman Ahum Mai Pakre Niles Wahangmam Memorial Trust Amadi Usavan Club Anina Kusam Naduna Club Asige Sauman Sayang Pukri Mapa Daleba Sanabung Asida Ngasi Sanakib Ahan Malikta FC Imphal Maya Koibina KYFA Kwerengai Panjal Mangas Amada Maiti Piki Bolunina Aniswa Liktana IVS Minolirakna AS Tangwibanbo Panjal Mari Anida Maiti Piki Bani Ahum Saba Liktana Real Saugalman na UVCA sayang yaman laksana panjal taranithoi sinoda maiti ba piki balunena marisuba liktana Rai Brothers pangay amasung AFC bapora anina apiba matamda panjal ahum sanaduna match adu draw satkre tim kunithon sar yadana sadhali pato namin asiga hayang match makada balik match manga sanargani Anisaba W Thoibi Davis Challenge Hockey Men's Open Tournament ARC Silong amasung FCI North East Animai Pakre ngasi Kumalampak Hockey Stadium na sana kiba tournament asigi ahan malik match amada ARC Silong na Seyo Singjamai Wangmat Bu Panjal Taratruk Anida Maiti Papiki tournament asigi Anisaba sana kiba lik match adudana FCI North East na Maira Basti Kong Panjal Mari Mapan Mari da Maiti Papiki Mapal Lamgi Team Mari Yaun Hockey Team Taramatwena tournament asida saru yari Manipur Hockey na sinduna ngarang dagi Hockey ba tournament asigi hayang makata balik match ani sanagani Haingang Kendra Sporting Union na sinduna mitara mari subna satharakpa non-residential sports course singa silusin kre sai tara mari ki makada leben pama samas nupi masa singa oiba question kem adu thasga tara mari tagi hauduna pangtok tunlaki bani loina na thangta football hockey archery sepak takraw gi lamda training piki ngasi kem lo sinba gi thoram adu Haingang Kendra gi MLA N Biren HK SU gi president P Brojendro Imphal gi adaksha P Bimola Yauna Saruyaki thoram adu ga mari lena na coaching camp ta Saruyaki ba coach athlete amasung trainee singda asama khodol pot tamdana puning thawat ki lowang samam nitsu ground da pangthoki ba thoram adu ga mari lena na MLA Biren angang singbu larit lai su tamma ga lena sana khona ba gi lamda puning thawat ba amadi social attachment da hena puning thawat ba matam oire mama mapa oiba singna angang singi haitoi singthoi ba da hena puning sangbi ba amadi makoi gi oiba matam pibana singwa pibina apil tauki Computer is the education I was a young of a Suya of a quarter money as Madumadi, Sembaya, right? Adubo education Yamna Heraga, moral Yaudraba, health, Masagi, Patraba, Adu character Yaudra Democratic. Adu Sigas son, Nasigi sports movement, when I see the sample is the announcing Sigimarata society Marata discipline, Moy Masen Marata discipline like Nanaba, Taxi Casina, Nanaba, Masamo, Pananaba. Marumang dinabada karamba behave karamba wahi wata satkadage madugi society ma form tongal honor ko da sang da ya da masak sing dune ba ngase koina anga ken sporting union na or sports movement gi or social activities ma ya honor ise Anisaba Light Cricket Tournament Riang Star Nagama Palmai Pakre Manipur Cricket Association Sinduna Luang Samanda Lebak Luang Popa Cricket Ground Masi Sana Kipa Tournament Sigi Kunsuba Lik Match Amada Riang Star Nagama Palna Tos Ngamdana Betting Han Sanabada Abib over Kuntra the wicket Madi Turaga Ran Sama Barfamanga Lobangamki Masagi Pakum Oin Anisaba Betting Sana Kiba Kasa Road Athletic Union Kamnam Lerekna Abib over Kuntra the wicket Mapal Turaga Ran Maftra Manga Laudana Match Asi Ran Maftra the Mighty Kibani Match asida Riang Star Nagamapal all rounder Mintu Sandrana man of the match ki mana famangam ki tournament asigi hayang sanaga da bakun mathai subal lekta CM Khagim Pali amadi Trau Kwakaithel anin lamba tongdaragani Manipur Veteran Cricket Association Sindra Langthawal ki public ground Sathariba Ahum Subakun 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki final da Cyclone Thambiba Namasung Sem Khagimpali Anina Lamba Taunaragani Ngasi Sana ki tournament asig ani suba semi final da Sem Khagimpali na tos ngamduna Dynamic Sporting Union Kwakaitel ba betting Hana Sana ki bada Apiba over kunda wicket tara mak turaga run maftra matoi khak lobangam ki masigi pakum oin ani suba betting Sana ki bat Sem Khagimpali na Apiba over kunda Yaudana over Taramariga ball ahum da wicket ahum turaga run maftrani toy laudana match asi wicket tarita mai paktuna tournament asige final sangibani match asida Siam Khagem Pali all rounder
तेजबंतना मैन ऑफ द मैच ताब ngamkhre thas ki kunthra matu da sanaga da final da cyclone thamiban amadi sem khagem pali anina lamba taunargani hauji arobada maruba paumana pizari संजीत मिहार की केस द बीजेपी मनपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सावबना चीफ मिनिस्टर ओकरम इबोबीबा फम थादो हाइदन डिमांड तौरकली अंगांग अमदी मामा ओइबिसिंग हक सेल की मतंग द थामनि सुम सतरक अवेयरनेस कैंपेन लोइसिनख्रे मिरो लबी मामा सिंगना सेक्शन ममथौ ताई हाइना गाखंगना फोंदोख्रे अमसुंग मणिपुर की सिंगी लमसिंग द पाइकलेबा सापत थौरांगी थबक सिंग द अपन मपि बिदनबा मिनिस्टर फ्रांसिस नाजोपन आपिल तौख्रे